Hello muntina namite ho jausi lemna ka hin nei kinun tu ni khu tolbol ni sim som langa sang ni le som ni langa dian jong tu su chum sum ho anangai ki taw hiti KUKITIMES Association le Kuki Christian Leaders Forum akun nge na tu phun anangai hiti muntina kuki chate jausi amasan KCAM le KCLF minin kumtha chibe ka hin piuwi meiti ten igamu adu cha chiun tha chimina sugam hilding in gal e bol khumun kumni sunghi kale mauna chole he sugan theina seizolu ithu tawina hi hijong le tu ni sena ei male ei ma ki hin su theja ei koizu hingjing pathin Emmanuel pathin chu thangwai num hen chule kumtha dol honin KCAM le KCLF in tu laita nam ha sat na khopen khana ki gel khamna thei kani a hi lo le drug suwa koki chat zo seringin hiching ena thu phun kho ta hi ahun kineji meitei ten koki nam pumpi hi kani bol chule drugs bol nam mi te tin ngona za chat ta ei bol khumun vanoi head in min se ta in ta wena hi hole veng in le lo nei le go tampi ei su mong pi on chule su pitam pin thina atuin to igan thei naw hin a khonna a pha tabong a hitai tu hin nam sunga mi loi khajin nam dang ho ade in nodi sunga musille mudan sangta ichang tawi chule kani a hi lo le drugs khamna thei hi ipathin ho to jong ki tu lo hobung sunga jong ki khama hi jin nam pumpin lungki tu ta ido khom deuin tipna ahung kinezi ade sena kani a hi lo le drugs bol hon kumtha tol hona hichina to thil bol hi I haisen a hi lo le idal ha diwin nge na khota nejin kholang ahong ki sami kani a hi lo le drugs ya nam su min sin a hi kyu hiloin igam sunguwa khunung nam pi khum pi ding khangdong tampi kani a hi lo le drugs addict a hi gam tawin sim phet thei ta lo ding atam the tai hichi hi nam bi khunung dinga lungjin na nasata ahin lu sa te ding in om tai chule kani le bol le ane hola thet ta ta chon thang hoina thu jong akizan hitabong numei pasal ka pathin dei lowa chon na hin inam sunguwa pathin lunghan na tizat ta alhun sa te ding le pathin gau sap inam pumpi chunga lung the a hi hiji chun nam pumpin hijigal hi ido che diwin timna ahong kineji pathin in thinglang gam hoita iza kai theling set api o hin tu hin igamu alin jo hi kani le ki bolji in igam sung a hoi na zo si su serina omin molel hang ago kam tan leisi jong athitai chule lole ai tichu chemical akha manjin mihi ma ding salenga gan hing chule thinglagu ho zo si dinga jong tiza rom ta hitai sumle pai I hol now injen lo chen isim now ikiwa now atam zo athing lo le pathin dei lo a higam tan ichen khom now society husung namsung le pathin I ho na kiloi khom na ho bung sung jing jong aboi gam a hitai hichihin mitin hin khuman le khosa na jong adi lo lampia ei puigam tawi kingai lu na lasam tan thudi le thuta in mun anei hlom le jing ta na hi hiji chun Christian nungzu ihi naw to ketuin husung vengsung kiloi khom na le hobung sunga phalo ho hi sumang na dinga hangsan ta pan la do khom phar hitai a cheinan hitabong sum hol na dilo a phalo hi henasa sa bolte te ho kizopia ki thupia jing jong hi inam pumpi dingwa tizat ta hi hiji chun simphat theilo le boldam mo hil dinmun a hi lo le nikhu ipa masanguvin hitabong nam pumpi dinga a phalo hi do khomu hitin tu kumtha tol hanin KCAM le KCLF in nam sunga jam ta mo pona nei zo si nam se pi ho nam lam kai ho CSO lam kai ho hausa upa ho haula cha ho le minu mi pa ngai tu ne nei thei zo si hi nga kahung taw wo hi pathinin kokinam pi pi jing ta han tin KCLF chairman secretary chule KCAM Vice President Administration le General Secretary soikaina lekha nge na thu pon chun asai na hi
Spare Corps General Officer Commanding in Manipura Red Seal Division visit and Bolin operational capability hat sabe ahina dingle adang dang din mun ho velvet na anneyo nahi Officer Tulut Gimon Asay na atsun Achisa Tulbol Nisim Som na Tum Sang ni le som nilangani Hutsun Lieutenant General Abhijit S. Bandhankar AVSM YSM General Officer Commanding GOC Spare Corpsin Kumbile Androa Indian Army Ho Vilna Ananeyin Gamsung Overall Security Din Munle Counter Insurgency Chung Chang Hozong Seihom na Ananeyon Hiji Chun a troops ho a operational Gamsungova Kigingzinga na tiu Tule tua security challenges Indian Army in Agamkea atu hozong Senior Military Commander le GOC Red Seal Division hoto chamkim ta enkeu khom na jong an neun chukil le army officer ho hinga army dan phatecha achi piwa a commitment o din pizinga langnei si nei na umlova security din mun achil ha pi di win jong thupi ananei nahi kumsang ni le somne thuma Gamsungboina ahung ki pat jawa phachom thimpi boina ahung kho se jawa pat security forces ho nasata in ahung ki tol ludowin chule aphat si tabongin government langa kun army top officer ho jong Gamsung din mun to ki sein aniki mu pi jingun hitol hon chun Gamsunga hi chamna security force ho tha hat na jala sa ding lungut na le Kokicha ten inga jingo separate administration ja chamna ding ti douda na jong hintin jani khojong chun India Eastern Command Top Military Hon Manipur Governor Ajay Kumar Bala anaki mupion Gamsungboina to kimadin state sungle gamgi china security din mun ho seihom na jong anneu nahi Eastern Army Command Lieutenant General Ramchandra Tiwari Lamkainan Lieutenant General Abhijit S. Bandhankar Spare Corps le Senior Officer Dangdang Ho Zaunan High Level Military to Khom na chu Raj Bhawan muna ananeyun Chuchi meetinga asay thupi penu chu ahile Gamsunga namka boina zia chamna anum theitalo chu le sa akit ding atup thupi penu ahidan herahi Tunai cha Union Home Secretary Pan Munakon Manipur Governor Pan Munhinlo Governor Balan asay na achun ama sa pena chamna na dia security officer hole Gamsunga zate niya kun lamkai ho anakip mu pijing ahidan thupun chun asay nahi Jani ho ako veichan na Armed Forces Veteran Day 1st Battalion Manipur Rifle Banquet Hall muna Kingun kimanna birin singin aholim na Armed Forces hon Gamsung ven bit na dia apan la naule anagi pido an ho bana Armed Forces ho hi taasa fit tale Gamsung ven na dia kigingzinga naw pacha na pin Armed Forces Veteran hon state sunga chamna le mon na ale kit na dia state government ki thupia lamjot khompi din jong tipna anane nahi Tuni Hua Kun Alliance Air Launching New Flight Service Payapat Guwahati le Kolkata chule Dimapura lengbanding ahitaitin Ministry of Civil Aviation to Manipur State Government kithu khomna ahilo le mala na kharahi alangkharin hichihin kichut matunan na sata agan sa dinggo kyu hilovin sumkorve mi hole gamwa han hotia good news ahin ade a me leite dinga bo thilpha chole lamha na thei ahitai jani kho samvidhan gaurav abhiyan kingun kiman na chungchanga biren singin aseina chun parliament sunga congress lamkai Rahul Gandhin akhuna danbu achoya tisat akya na chu nasata indem na anein alangkhanin Prime Minister Modi chu pacha na le seiphat na anachanin ahin Rahulin tisat anakya azin seisit na kyu Halloween constitution jalu le Halloween sein nasata in seisit anachanin ahi chule biren singin Manipula MP ni teni chungchang asay na chun Lok Sabha election lai chun lungthim chom khat nop lozen Congress vote anapiun hinla Congress MP tenin Manipur core issue parliament na apodo olhan poitin thimo anachan lhoni nahi
Hichitu hi amaho BJP party program informona ane nawa anapundo ahin. Asay bena chun Central BJP chakhat anom hile Manipur hi kike khanding ahitayati. Chule achi sapana Union Minister Louis P. Chidambaramin Manipula Community Lane thumho Regional Autonomy Peding tia Suggestion anabol na chunga Congress ho thipsana om na chungwa seisit zong anachani nahi. Congress MP te ni chungsang asay bena chun hitabong phatboi laita itidana hiteni hi mipin alhanham tua ipi abol hon hitam ipija hiteni kilhangam tin mipi ho do na aboli nahi alangkhat in boulder chungchang le demographic imbalance kho sa na anei powetin Congress thimo achan kirin Manipur ngailu le kho sa hi BJP bo hi tin hangsan ten ana phongdain chule asai ben achun koi hile namsung le gamsung ngailu chu BJP supporter hi tin anamo je phla jengin hi tu ni khwa dinga thusu nammi te he theidinga acham lam thei pena ihin phon do theu hi chen chu hi tan ti